uhalalisele ngokufaka ijozini nomkhanyakude emlandweni waseNdlunkulu kaZulu uNkosazana Masesi oneminyaka engu-41 owethulwe njengoNdlunkulu kulandela ukuphothulwa kwezingxoxo zamalobola akhe njengoba-ke seganisilo samaZulu mesiZulu kaZwelithini. Lokhu kwenzeka kubo uNkosazana Makhonyeni ejozini izolo ngeSonto. Enkulumeni yaso kuyisilo sitheka bakwaMyeni sebeyingxenye-ke yaseNdlunkulu futhi-ke indodakazi yabo izoba sesigodlweni saseMachobeni okuyisigodlo-ke esasisinganelwe ngunina wesile osakhothama uNdlunkulu-ke uMantombi Dlamini wakakhangela amankingane wonke kaMakhosi asemkhanyakude nabantu-ke basejozini namaphethelo uma-ke benezinkinga sekunesigodlo-ke abaqonda ngqo kusona eMachobeni kasisekho-ke isidingo sokuya-ke kwezinye izigodlo. Ngiyanithembisa ukuthi-ke sinoNdlunkulu wami uMamyeni sizoqhubeka-ke nokusebenzelana nokusho-ke isilo. Sibeke sesicacisa ukuthi sona sabona-ke intombi kuNkosazana Myeni sayithanda inkosi-ke yakwaMyeni uSifiso Myeni ithe uNkosazana Myeni ufake-ke isibongo sakwaMyeni emlandweni njengoba-ke nabo sebenondlunkulu wakwaMyeni oganeke isilo. Sathoba kakhulu-ke eNdlunkulu ngokuthi-ke ibone imbali kwaMyeni bese-ke iyithatha esho imeya kamasipala ejozini umnumzane efana naye Mathe yamukele-ke abantwana yathi-ke nabanye abantwana bavumelekile ukuba-ke kwezinye izimbali noma-ke bavumelekile ukubuka kwezinye izimbali zasejozini bakhethe-ke kuzona. Siyacela-ke ukuba-ke abantwana baseNdlunkulu kaZulu babuke-ke nje ejozini futhi-ke bamukelekile kunoma-ke inini. Sinethemba lokuthi uNdlunkulu wethu uzosimela kahle futhi-ke nathi nawo wonke nje amakhosi akhona emkhanyakude awu-7 sesimisele-ke ukumeseka kusho-ke imeya uNdunankulu kaZulu umnumzane Thulasizwe Buthelezi usukume-ke ngecule elithi-ke umakoti ngowethu wathi kusukela namhlanje ngeSonto-ke ngokuvunyelwene ngakho-ke nabakwaMyeni uNkosazana Myeni usenguNdlunkulu.